Ditaba ka puo ya Sesotho kanaleng ya bobedi ya lekgotla la kgaso la Afrika Borwa. Mui re a amohela ke tsamaya le Mpho Temi ha re dithakgole ka o lekola se itlhommeng pele. The Seminole State versus Makwanyane involving the death penalty. She expanded on the principle of Ubuntu. Baahlodi ba ka sehlohong ba lelapa le setjhaba ba tlile ho ka bongata ho lebisa tlhompho ya bona ya ho qetela ho kwakwa riri ya ditaba tsa molao moahlodi Yvonne Mokgoro. Me ke mo nontate ka madimabe a ile a siang teng ka kosieno. Bontate ba babedi ba bana ba chamchini wa datana sebetsa ka Galing le datana sebetsa ka Eastside. Me le bona ba ile ba tswa dikotsi. Company ya Harmony e re mosebeletsi o hlokahetse morafong wa Phakisa Velkom ketsahalong ya ho phatlola mafika. The coach decides who she wants to play at the specific day because of certain things that she wants, and I'm extremely happy that I work with the likes of Kaylen Swart. We are very supportive of each other. Sitibatibane sa banyana Andile Dlamini sere sitilo sebedisa papadi tse pedi tsa setswalle ho itukisetsa ditlhodisano tse pedi tse tlang. Baahlodi ba ka sehlohong ba lelapa le setjhaba ba tlile ka bongata ho tla lebisa tlhompho ya bona ya ho qetela ho kwakwa riri ya ditaba tsa molao moahlodi Yvonne Mokgoro. Moahlodi Mokgoro o sile menyabuketso e tla kgothaletsa maAfrika Borwa le baahi ba matjhaba ho ilatela e le ho ntlafatsa bophelo ba bona. We have heard what an exceptional jurist Justice Mokgoro was, and this may readily be gleaned from the academic articles she wrote and the papers she presented at countless national and international conferences, seminars and workshops, mainly on sociological jurisprudence and particularly on human rights. Mopresidente Cyril Ramaphosa ya tsetleile nalane ya bophelo ba moahlodi Mokgoro o mo abetse tshebeletso e ikgethang ya lepato la semmuso e mokgahlelong wa pele. In her judgment on the court's very first case, the Seminole State versus Makwanyane, involving the death penalty, she expanded on the principle of Ubuntu, describing it as one shared value and ideal that runs like a golden thread across cultural lines. Moahlodi Mokgoro o hlokahetse nakong ena eo tema ya ho ikagela ka setotswana ha basadi le kaleng la ditaba tsa molao e qalang ho bonahala le ho beha ditholwana. Chief Justice Maya, as she will be very soon, will provide that leadership that Justice Mokgoro yearned for and looked for all the time. So we're on a good trajectory. Moahlodi Mokgoro o phomoditswe borokong ba eba o qetela setseng sa bafu sa Four Ways Memorial Park Johannesburg. ANC KwaZulu-Natal e re e rometse baithaopi ba ka bang 200,000 dikarolong tse fapaneng tsa KwaZulu-Natal pele ho dikgetho tsa beke e tlang. KwaZulu-Natal e na le palo e ngata ya bakgethi mme e dutse bobeding ka mora Gauteng e nang le bakgethi ba dimilione tse 5.7. Ho setse nako e ka tlasa beke pele ho dikgetho tse akaretsang tsa naha. Baahi ba mahaeng tikolohong ya Ndwendwe ba re le ha ba tobane le phano e fokolang ya ditshebeletso tse jwalo ka kgello ya metsi ba labalabela ho ilo kgetha dikgethong tsena. Mokga wa ANC o re diphephetso tsa phano e fokolang ya ditshebeletso di keke tsa ama tshebetso ya ona dikgethong tsena. Moetapele wa EFF Julius Malema o kopane le morena Gabo Moloto wa boraro le baetapele ba setso ntlong ya borena Moleji Kante ho kantle ho Polokwane Limpopo. Malema o tshetlehile le baeti ba EFF puo le baleng la dipapadi la Motse. Mokga o tla tshwara rally ya ona ya ho qetela ka Moqebelo. Ge phalafala ye e diduetswa ka sebopego se ke sešupo sa gore baetapele ba setšo ba bitswa kgorong. Moetapele wa EFF Julius Malema o thomile lesolo la gagwe la go uawetša bakgethi ka go kopana le baetapele ba setšo le kgoši Gabo Moloto wa boraro ka Moletši Mošate.
o ipileditše go bona gore ba thege mokgatlo wa gabo mo dikgethong ka karetšong tšeo di tlago. Malema o re badudi ba moletši ke kgale ba hlokomologilwe nako ye telele kudu. Le ska lebala le lena gore be le khieletswe ka nako e le a bolwetši bo bogolo ba COVID ba le tswalletše ka mo metseng ba re le ska tswa ka gae o ka ba tswa ba o thuntšha mašole ba re nnang ka mowe la nna ka magae le ditšhaba tša lena ba re ba tiša di-food parcel. Di-food parcel di ile tša fitha mara tša ba le matho tša tsamaya ka difane tša fuwa makhanselara ANC ba bula di-spaza shop ba bangwe ba bona ka di-food parcel. Malema o boledišane gape le bathegi ba EFF lebaleng la dipapadi ka moletši. O kgwathile gape tiragalo ya dikgaruru kgatlhanong le maloko wa EFF le ANC ka Juju Valley go la Seshego fao a rego maloko wa EFF a rumutšwe. Kgaribjana ya mengwaga e seswai e thuntšwe le go gobatšwa ke kolo yeo e bego e fofa moyeng. That was extremely wrong. I don't understand why the EFF reacted to a provocation. Because if I had been asked at that point, I would have asked them never to be provoked by, anarchists. Malema o amogetše ka diatla tše pedi sephetho sa dinaga tša Europa e lego Norway, Spain le Ireland sa go lemoga naga ya Palestine bjalo ka naga ya go ikema. O re se tla tlogela Israele nyanyeng le go igapeletša go emiša ditlhaselo go badudi ba naga ya Palestine. That is a very progressive move. That's what we are going to do when we take over government. We are going to fight for the people of Palestine. Moetapele wa EFF Julius Malema o re badudi ba moletši ba lebetšwe ka ge ba hloka ditirelo tša motheo tša go swana le metsi le kelela tšhila. O re maatla a badudi a ka gare ga letlakala la go kgetha mo dikgatheko karetšo tšeo di tlago. Nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC moletši. Mohokahanyi wa masolo a dikgetho wa EFF Gauteng Mbuiseni Ndlozi o re menyenyetsi e reng EFF le ANC di tlilo theha maqhama a mmuso wa kopanelo ke kgopolo taba. Ndlozi eo e le mohokahanyi wa masolo a dikgetho a EFF Gauteng o re ditlaleo tsa kgonagalo ya puso ya kopanelo pakeng tsa EFF le ANC ke kgopolo taba fela. This discourse mobilizes black people, for an example, to focus on the crumbs that fall from the master's table, focus on 2% of the economy, leave the mines, leave the banks, leave the farms, in the hands of a minority in the country, and the minority of which remains white. That's what the Doomsday Coalition really represents, is the Swart and the Rooi Gevaar. They are basically taking their script from the old apartheid days. Ndlozi o re EFF e tlo kena dikgetho le sa ka ya kena dipuisano le mokga ofe kapa ofe. I'm not talking to anyone. So you're not talking to anyone? We're spending 100% of the time talking to South Africans because we believe that on the menu, on the ballot, only the EFF presents a solution. O boetse a ipiletsa go mega ya diporotiki o fetisa melaetsa ya yona ka tsela e nepaetseng e seng o sebedisa dikgoka. South Africans must be able to be politically tolerant. We have made this message very clear that we are tolerant. Tebello ke hore EFF e tshware le segolo la dikgetho la tshela thupa mafelong a beke e polokwa. Mokgatlo wa Defend Our Democracy o re o na le tshepo ya hore dikgetho tsa naha le province tsa selemo sena e tlilo ba tse lokolohileng tse hlokang leeme. Afrika Borwa ha esale e tshwara dikgetho tse hlokang diketsahalo tsa mofuta ofe kapa ofe dilemo tse 30 tsa demokrasi. Defend Our Democracy ba hlapanya hore fela jwalo ka dikgetho tsa dilemo tse fetileng ho tla ba le mamellano le tshebedisano mmoho ya sepolotiki ka la 29 Motsheanong selemong se hodimo. The Constitutional Court thankfully ruled on the problematic nature of whether or not the former president would be able to legitimately go to parliament as a member of parliament, and
the hope that we have is that that clears the concerns that some may have. Of all of the emergent democracies in which I have worked, this one is unique in its successful holding of a succession of elections with no violence, no tribulation, no serious court cases. Defend our democracy e re balekodi ba tsamaiso ya dikgetho ba 2020 ba tla romelwa dibakeng tsa ho voutela tse diketetse 23 292 diprovinseng tse robong tsa naha ba tlilo kenya dintlha tsohle ho app mme bakgethi ba nang le ditletlebo ba ka di maneha maqepeng ohle a marangrang a dipuisano ba sebedisa #electionwatch mme tsohle di tla fetisetswa ho IEC We also have partners who are doing similar work that we are collaborating with in terms of ensuring that we are spread proportionally in all provinces and work together to get the reports in all these voting stations. Mokgatlo ona wa setjhaba o ananela leano lena ka botlalo. Motlatsa mopresidente wa mehleng wa ANC ya David Mabuza o na le tshepo ya hore mokga wa habo o tla nka taolo ya Mpumalanga. Mabuza o ne a le letsholong la ho ngoka tshehetso tikolohong ya Bushbuckridge. Boholo ba ntshetsopele sebakeng sena bo amahangwa le boetapele ba David Mabuza nakong eo e neng e le tonakgolo. Mabuza o dumela hore o santse o lokela hore go etswe ho ngata ho ntlafatsa bophelo ba baahi. This is a movement that has liberated all of us. People died for this movement. We've made some strides, we've made progress. Of course, we can't really say it's enough. We know it's inadequate. We're still committed to do more. But we invite the citizen also to participate actively in the development of the country. Mabuza o kene letsholong la ho ngoka tshehetso ka mora ho nka kgefu dipolotiki ka lebaka la ho kula. We were called by the leadership of the ANC to come and assist. So my name was called and I went in. So I'm here. I've not deployed myself. I'm deployed by the leadership of the ANC. So I'm here at the behest of the leadership. Motlatsi eno wa mopresidente wa mehleng o ile a buela hopotsa baahi ba ho qana hore ANC ha se ya baetapele bafe kapa bafe empa ke baahi. Letona la naha la sepolesa Bheki Cele le re mosebetsi o ka sehlohong wa station se setjha sa sepolesa sa Qasha Eastern Cape ke o sireletsa basadi bana le maqheku. The police are under instruction here to say they must create a peaceful environment. But there is an emphasis on 3 categories of people, that anything, when those people come and seek for any form of assistance, members of the South African Police Service must drop everything. Those are the women. If they come and say we have been sexually abused or any form of abuse, then children, everything must be dropped if the children are abused. Then the elderly, whether for Tagata, if there is such thing, whether for whatever, Mapoesa must have a speedy response on that and take those people and put them in. Lefapha la thuto ya motheo le re le se le malalalaotswe ho qala thuto ya dipuo tse pedi tse thehilweng ho puo ya letswele ho grade 4 ho tloha ka selemo se tlang. Lefapha la thuto ya motheo le dumela hore ha barutwana ba rutwa ka puo ya letswele seo se tla nolofatsa maemo dikolong. Diphetho ka sena di lekotswe nakong eo barutwana ba neng ba rutwa dipalo ka Senyesemane le Afrikaans. Ka selemo sa 2024 re a qala ho kenyeletsa mother tongue instruction from grade 4 tjeka 2025 ho ya pele hore bana ba rona ho fihlela bonyane ba qete primary school ba ithuta ka puo ya bona ya lapeng. Ya hore bana ba rutwe ka puo ya bona ya letswele
ke ya bohlokwa haholo mme re le province ya Freistata re a ananela. Lefapha le re barutwana ba ne ba latela mekgwa e mmedi ya ho ithuta puo le sehloho ka nako e le nngwe. Now, for middle class children who have access to their parents, to resources, that gap can be mitigated. But that is not the case for the majority of African children in the continent and in South Africa as well. Because most children at that time will depend on the resources that schools will provide. Ke bona e le taba e bohlokwa haholo ebile tabeng ya hore baneng bana ba tswang grade 3 ho fihla ha ba fihla ho grade 4 a ke re jwale ba change matitjhere. Grade 3 ba tlwaetse titjhere a le mong, ha ba fihla ho grade 4 matitjhere a mangata a change. So ke bona ho le bohlokwa haholo hore ba rutwe ka puo ya bona ya lapeng ho etsetsa hore ba understand ntho e ba e rutwang. Lefapha le boetse le re barutwana bao ba grade 4 ba tlileng ho ba le kabelo ho sena ba tla ngola ditlhahlobo tsa bona isao. Company ya Harmony e re mosebeletsi o hlokahetse morafong wa Phakisa Welcome ke tsahalong ya ho phatlola mafika. Ntho e hlahileng bontate ba babedi ba ne ba re ba bitsang bontate ba tjhaya motjhini ba ne ba le mothathong wa ho tjhaya ka Galing le ka lehlakoreng le bitswang Eastside ha ba ntse ba tjhaya mono ntate ka hodima gali hona le re bitsa square Tonya square kapa lotong la square o ne a le busy a chachapa a kenya majaratini bakeng sa ho lokisetsa gore ba tlo tjhesa ke a gore mme ntate ha ntsa le busy ka process eno ke mo o ile ba le bomadimabe ba hore go be le go plaza ha face mono mme ke mono ntate ka bomadimabe a ile a siang teng ka kotsi eno bontate ba babedi bao bana ba tjha motjhini wa ntatana sebetsa ka Galing le ntatana sebetsa ka Eastside mme le bona ba ile ba tswa dikotsi. Ke phetho mohi e ba le moifo wa ditaba tsa Setswana hosane ka hora ya borobedi le fumutaung o latela ka bolipi khotso. Khatsere ke le boa papu madimo sa Philippe simba jeno hlokomele hore go tla ba fela mafatsana tseleng radio matlola ka Kapa Bophirima hona jalo tla fitlhela ka re Kapa Bophirima a ka re tsa duletse ikgetileng go tla fitlhela ka haro thekong ba re shebile ho bolmana ha o bulatse buletseng tla fela re ha o shebile ka thoko mabopo e tla be le fela moya mona le maneo le hosane ha o bulatse buletseng bolmana ha tla fela tla be le maru go tla hona ka re Kapa Bophirima o tla nyola jalo tla fitlhela boholo ba Freestata le tuletse ikgetileng ka buele ho le hona ka re Gauta mafatsana fela ba buhelle hona ka haro Kapa Bophirima ho fitlhela hona ka haro ho thekong ha ba bura bli ba tse tlhokomedisa hore bosimba ka jeno le hona hosane ho tla tle ho lebele fela mahadima a kotsi a lwatle ka makarolo tse ka Kapa Bophirima ha di kratente mahlokela la ha sa motho bolo ba kgatong hlokomele hore tla hlositse fela ho itikanetseng ha re shebile Johannesburg le hona ka hare Pretoria sa Mlodi di kgati tla re thafela ho mashima mabedi a metsi e mena ka fela ha re shebile hona ka Limpopo Mokopane ho tla fihla hona ka hare ho Polokwane le teng o tla hlositse fela ho itikanetseng di kgati di re tha mashima a mabedi a metsi e robedi ka fela ha le Messina le go hona ka Rothando tla se o tshesela rita di kgati di fitla fela ho mashome a mararo ka fela Carolina le sentse ke salbela hona ka hare ho Emelo e tla hle qale ho ngo fitla fela ho mashome a mabedi a metsi e meni ka fela ka Standard Tone le hona ka re sekunda le teng simba ka jeno le hona sa no senga o tla hle ho bate empa di kgati di nyoloa ho futhumala re shebile ka Lady Smith le hona ka hare Vryheid le teng ka marumona le mane o hlokomela re teng o tla hle tshese fela ho itikanetseng empa tla hle bate ho seng ha mantsibu ya sentse re shebile hona ka hare di tse ikgetileng ka hare ho tekong ha re shebile ka hare Kapa Botjhabela teng re setse re shebile hona ka hare ho maletswa o tla fitla hona ka hare Komane le teng o hlokomele hore o tla tlo futhumale fela re gadi qala fela go hlana futla mashome a mabedi ka fela ha re shebile ka Linksburg o tla fitla hona ka Worcester ka marumo na le mane le teng o tla tlo futhumale re gadi di rita fela go mashome a mabedi a mtse e medi ka fela ha re shebile hona ka hare Upington ho tla jalo hona ka Calvin le hona ka Resettlement ho seng lu busimba ka jeno tla tlo badi gadi di rita fela mashome a mabedi Welcome masikulareng setse ke shebile hona ka hare le Bothaville le
le hona ka hare Bloemfontein Masekulareng sa le ba le hona ka webinar bosimba ka jeno le hona sa no se o tla tle o bate o bata empa di kgadi di phahame fela ho fitla ho 20 a metso e mmedi kaofela ho pakang o tla tle ho pholo bolonwa ba North West le teng o tla tle ho pholo Mafikeng e fitle fela ho 20 a metso e mene kaofela re shebile ho ka Polmanrastad o tla hona ka Rosazrana ke le teng ho hlokomela re tla tle ho pholo re gate di rita fela ho 20 kaofela re shebile hona ka Vryburg o tla jwale ho ka Taung di teng ho hlokomela re fela o tla tle o itshetse fela ho hedikanetse babui tsa pele pele ya kalo a be etso kgotsa